ali u kraju su oba dva se zavrnula. Nema veze. U glavnim ulogama Nicolas Cage, Ron Perlman i Rhea Bluja. Claire Foy. Inače, jedan jako fin i miroljubiv period za čovječanstvo u kojem žene, dame, vještice, Hello! u kojem dame nisu bile spaljivane u lunomači. Okreću leđa kompaniji krstaštva i dezertiraju. Okreću leđa kompaniji krstaštva i dezertiraju. Ogorčene što su u ime krstaštva natjerani u ime... Okreću leđa kompaniji krstaštva i dezertiraju. Sam rekla krstaštva, šta? Okreću leđa krstaškoj kampanji i dezertiraju. Moj Nikolasu, kakve se ti... moj Nikola, gdje se ti zavuče uguz? Uguz? Par riječi o scenografiji, koja nije tako loše urađena, međutim, pretjerano korištenje color filtera daje ovome filmu ambijent koji je fake. Sve u svemu, moja ocjena za ovaj film je 55%. A MySpace is so 2005. Oh, 2005, the Russian way of pronouncing that. Tema sinemanije je Casino Schmuck. Tema filma je Casino Jack, reditelja Georgea Hickenloopera, koji je inače poznat po režiji dokumentarnih filmova i ostalih folova. U glavnim ulogama Kevin Spacey, Barry Pepper i Shmurray Popper. Casino Jack je film inspirisan istinitim događajem o super lobistu Ambriju Zigidagiju. Ambriju? O super lobistu Jacku Abrahamu. O super lobisti Abu... Jacka mopu. O majko. Jack ubrzo shvata da se guši u svijetu ubistava, mafijaški... Jack ubrzo shvata da se guši u svijetu ubistava, mafijaških atentata i političkih skandala, koji će ubrzo krasiti sve naslovne stranice svih svjetskih novina. I just said it! I just said it! Sve naslovne stranice, svih svjetskih ono... Iako to nije ništa novo, Kevin Spacey još jednom je, nemoj govorit, iako to nije ništa novo, Kevin Spacey je još jednom dokazao o kakvom se do izražaja dolazi i njegova glumačka Ko će kome nož leđa? To zapnu. Ne, ti ga zabit, nego ono, od bunu da ću ti zabit.